iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagpintas betan. Kaya napo daw ti balasa nga ada iya tersinan ni kagawad ko nang. Ay, artistahin ako nada iti Tagalog. Ni Maya dayjay. Kaanakan ka no ni Mari Kuanang. Ay, jaklaim pagarop nga dagayam na pintas akaanakan na. Iso kanupay lang tagbantay ka naglako iti tersena ni Mari Kuanang. Kabayatan ti kaawan na iti makabulan. Adulaki di ababaraw ti mapangumatang iti tersinan ni kagawad ko nang. Gaputan na pintas ti sales lady na. Na, sa kaumisam-isam inteng. Kasla ada plan-planwam. Amam, kurso nadak dayjay abalasang para ka ni Kwarong. Anya? Anya itayan tinagan mo, basang? Siyak ni Maya, Kapitan. Maya? Nagmayatin anagan. Maibagay iti kinapintas mo, Maya. Kasta ka di, agyaman na, Kapitan. Gumatangak man iti may sabuti nga arak. Ken dilata apulutan. Mapitla ang Kapitan. Atoy, Kapitan. Agyamanak aginom kami ngamin dito'y kani Kwarog. Kwarog! Umay katag siya ta! Ay, katuan matang kay. Day talaga ayam. Kwarog. Apa yang kay? Nakitam ka dito napintas abalasang nga aglaklako dito tersinan ni kagawat ko nang. Padasiman nga arman. Ay, yung kalmait. Kunak noan niya itayan ti arasas mau. Tinasayaat. Agin dadawat ka man iti baso, no agin bubulod ka. Tapno pamrayam amakyam amukin ko na. Kunam nga adala mapan mo gatangan. Ang nagbayag kamat inteng. Kinaduak ngamin ni Kwaraw. Barang makita na ni Maya. Ay, uray man makita ni Kwarog dayjay abalasang. No di namat amo ti agaram. Ay, mataktekan akon ka ni Kwarog akaanakak. Tadi mo lamang asawan. Si kakit din ti mataktekan. No di mat mataktekan ni Kwarog. Madandanagan akpayan ka ni Kwarog ka. Ay, na. Agat arak ka, inteng. Nala, mangrabi ikamatan. Itayak pa'y analpas anangan. Mabisinak ngamin ang amang uray kan ka, iso anangan akon. Pasensya ka lakuman kaya't ko ngamin ang makaasawa ni Kwaraw. Isungar aramidak ti tumulaw. Di nan tumot ngamin amuti agaram jay luko aka anaka. Nakita mo ni Maya, Kwaraw. Anyat makunam. Napintas anya. Kuang kay. Napintas unay ni Maya. Mabainak. Anya? Mabainak ka talaga. Naimbag no kayat nakdayjay. Kasano nga ron amam. No di nakakayat, no kayat na ka, no di mo matpadasan nga arman. Jak kayat. Na. Ibaganan tupay nga graramanak. Yay. Adaman-damaga, Kwarog. Anya day ta? Adamat la ka di planom ang mga sawa, wano awan. Sungbat. Jak ilibak. Damot planaw. Ang Anya. Anya. Basta. Basta. Makamukan. No di mo kaya ti mga sawa, di siya kon. Saan kayam? Mga sawa ka lang to. Sardaman inteng. Ingkamad gumatang itinatang nga ilutok asidaan ta. Ala. Pakbet nga ron ti ilutom. Tarong, parya, sitaw, karabasa, kan arabang. Kat syempre, gumatang kamatan iti kagudwa kilo a karnit baboy. Una, ariglado. Mapanak ka ron din. Agsubli ka adagos
Ta siya kung ti mangiluto, iti isang put mo alutwag asidaan ta. Maya. Ada kanu ipundo kan kane kwarag. Anya? Awan ka di pa impuno na. Maya. Ala, awan mo't, Kapitan. Ang mga no di na pa imbuksilan ti ayat na, pare. Ayat na, kunayo? Nagkapuyan ni kwarog. No di na pa impuno ti ayat na kan ka, Maya. Anya? Saan ko apaglastog? Ni kwarog. Kinasing pet ken nagagat. Ala, ni Kapitan. Anya, kursunada ni Kapitan Daye Amaya para kinikwaraw. Kasta nga raw tuyang. Ay, apoya. Sa bagay, panagkunak. Agpadadan kinikwaraw nga addaanan iti husto atawan. Kan nakaturpos sa kanupayan iti kurso na. Wain, kinapudno na. Ururayin na kanulang ti resulta ti board exam na. Oh, di nasaya at no pagasawaan ni Kapitan Dakwaro kan Maya. Ay na, no para mo't kanyak tuyang. Saan nga agbagay dakwaraw kin Maya? Pagkunaamot ngay. Una, napintas ni Maya no maidilig kin ni Kwaraw kakanakan ni Parinday. Anya ti amom ngay, no kayat lakit din ni Maya ni Kwaraw. Ay awan lang tayo mo kong tuyang. Agiraraman mo ni Parinday. Ayan ti impagatang ko kan kainteng. Apay nga itakalaan. Ururayak ti impagatang ko, tagluto ako man. Ang itakala nga sumangpat. Ayan na nga, agpaiso ti ginatang ko. Nunan matan, nunan. Nagkunangamin nga agbartak ka. Salbag ka. Nalipatak sa matan nga. Inala iti nang ibatsak. Sa dinaw. Sino na kagawat ko nan? Dahil suti na ginuman may. Kadwak di paribadong. No kasta. Dayjay manen Amaya, tinapan mo ginagara. Mga nusika mo ti Agusto kan ni Maya. Sasawamot. Ay, Dahil nakspay sublian dahil iti pangpakbat na ginatang ko. Darasam! Katnay! Mabisin akon! Salbag ka! Doon damit lang ang plano ang mga asawa ko raw. Ibagam ti panagayat mo kan ni Maya. Tapno di na kakit unaan ti sa balay. Anya nga iti aramida kang kail. Armam makaasawa ka nga ron no di ka agarim. Ay luko. Kuha nga minang kail. Anya man nanday ta? Di ka man nagkapoy-kapoy. Kandi mo patpatyan ti isursuro ni Paribadaong. Apay aya. No kuna na tinukmaan na kano editi ararman na. Di ararman na ni Tuyang. Di mo tutuladin. Tinukmaan na idininana tuyang. Kano? Di mo panpansinin day ta. Awan kas iti alam iti legal apamayan apanagaram. Aramidim ting pagak. Tapno saan ka amabaakan di taunag ti pantalon mo? Nagbakak lang nga roday. Anya ti bagam, Chief Kwarog. Apod niya ako anya itayin tayo kunak nga ibagak. Apay, anya ti napasamak iti barukong mo. Apay nga paputa. Ay, kwa. Pagpagak pa nga umuna ti barukong ka. Corny kamat manong Kwaro. Pangasimadeng, hindi na ko makatawaan. Seryoso ak iti ibagakan ka. Anya nga min aya dayta. Kuha nga min.
Agayatakan ka, aday. Anya? Ni. Ala, agtigtigargar ka mat na namang ibagbaga. Adda ka di namnama ka, aday. Apay ngay. Agpigargarak matayin. Kwa. O sige, panunutag pa yan na imbag. Ala, agawid ka, tamalamlamin kan samot. Ha? Narigat na agurigor ka, gapula kanya. Apay adda aya sakit mo malaria, kwaraw. Awan mo ti amaw kang kain. Kumusta ngay? Naibagamat lang ang tipanagayat mo kani Maya. Jackson itulaw. Ha? Ang mga nudakas mo ti ipasimuda ag ti panagpigargar kaw. Anang ibagakan kwa na iti ayat kaw. Mapat. Pati kay ti dayta. Alaki di. Itap na makaasawa kan. Agaram ka. Sa bagay, madlaw ko akas lakonsen ni Maya kanya kang kail. Mitlagayam. Ikarkararag mo. Tapno maigasat mo ni Maya kwaraw. Iso ti babae akursunada ket aparaken ka. Kas lamadlaw ko kita damot ti simpatyam kinikwaraw, Maya. Apay ka di, tatabadong. Wala, taitay ka pa adamag kanyak iti maipapan kinikwaraw. Agar-aram ngamin kanyak ni Kwarog. Kasla kayat ko mati makiasawa di ti lugaryo, a barangay Kabildatan, tatabadong. Panagkita ket, kas lamayat ti langam Kaawahatan nga danam naman ni Kwarog no kasta. Bagay kami kadimot lang ka ni Kwarog no bilang tatabadong. No siyak lang nga maysa, napyalangay no bumirok kan iti sa balay, Maya. Anya? Ni Kwarog akanakan ni parinteng, kit adda sakit na makaalis. Ha? Ay, jak lang pagarop, tata. Isu ano di mo kaya timakaran, sumapol kan iti sa baling ayatem. Ay, agyaman ang tayong bagam ti kasta, tatabadong. Anya, imbagam nga da sakit ni Kwarog ang makaakar. Kun kunak lang dayjay, yung sa napudnaw nga adda sakit ni Kwarog ang makaakar. Ay saus ba daw agar aramid ka manen iti pangguraan daken ka. Ala, kakin ni Maya, ibabawim timbagam. Ay, kit adda magkingkwanan numamatay uno saan. Ay saus, mamati dayjay, nga main laklakayan kan anang ibagaken kwa na iti kasta. Ita ekto man no niya teramid ni parinteng. Tila pakibibiyangam. Maya, kumusta nga iti sasadok di tapusawm? Adda ka dimot lang namnamak? Dirit saan ka, Kwarog? Awan mariknak a panagayat kan ka. Ha? Saan siguro adata ti para iti tunggal maysa? Ay na, nagsakitan na danggain. Anay, pusaw, naut-utlawunay. Lading ita, Kwarog. Anay! Basol yun tayo ito yung kail. Ha? Ay, Apa yan? Apay abasol ko akong kunam dito. Ay, ipilit yung mat ngamin nga ramak ni Maya. Nabasta daklagat nga raw di. Dakla ko manimbagbag at ayat ko kankwana. agure ka. What's the happening? Kit ko naman. Nadlaw mo ididamaw nga ada concern na kun ka. Oh. Dakla ko man inararam. Yay. Mapaayak mo't lagayam. Maya, gumatangak man iti sabon kan toothpaste no adda. Ada kapitana. Adtoy. Ay, agyaman balasak ko. Adtoy matibayad ko. Nana, mabalin ka diti agdamag? Anya, Anya nga minti sakit ni Manong Kwarog. Damagag laang sakit na.
Nay, awan mati amok asakit ni Kwarog. Imay ngamin ditoy ni Tata Badong. Kat imbaga na kanyak nga adda kano sakit ni Manong Kwarog ang makaakar. Anya. Oops. Jak malapdan ti bagik kan kararwak, pare. Iso nga inasitgan ka unay. Nay. Apa ngay pare? Kasla kumilaw mo tindag iti matam kanyak. Talaga? Ha? No kikilawan ka lakuma. Ay sus, nabayag akinilaw kan. Yay. Kit magiling ka iti husto iti bitukak. Salbag ka kit di iti 1/4. Parinteng. Nagkuna. Mapanupad padaksan ni Kwarog ka ni Maya. No di ka kit luko-luko ataw. Ibagam kit din nga da sakit ni Kwarog ang makaakar. Nugod Pilipino. Makitam day tanga imbong at tinaramid mao. Kas taunay laki din na pungtot kanya ni Parinteng. Siyempre ta dinadaal mo ti plano na may papan kada Kwarog kan Maya. Kit santo mo lang agbagay da Kwarog kin Maya. Ay makamo ka man langan. Awan lati di mo pakibibyangan. Napintas ni Maya. Madlaw ko pa ikit adda mabalinda iti biyag. Nalinis dagiti kukuna. Nagatid daw. Ita, niki din Kwarog akanakan ni Parenteng ti pakiasawaan na. Ay kasilaing da dya balasang iti sidong ni Kwarog. Ti konam kit day. Adda apal mo kin ni Kwarog. Apay, kapin anum ayan ni Maya, takas takit din ti bagbagam kin ni Kwarog. Isumot lagaya makas di ti sao kanyak ni Maya. Ta siguraw, namati ti imbaga day di atataba daw. Ay, pagbalinan dakit din nga da sakit na makaakar. Nasakit mo't tinakam ko iti inaramid na kaanakan. Iso ano anya ti kunam di idarom mo ni pari ba daw? Ha? What? Mabalin mo nga idarom. Tapag multaan tayo man. Tadikit agrawam day jay ataaw. Ay, wanan niya. Saan nga ang angaw day dyan inaramid na? Di kay lamabain ka ni Maya nga agdindin na rum kayo, gapukan kwa na. Ibagam ka ni Kwarog. Tamapan na ibaga ka ni Maya asaan apud no nga adda sakit na ang makaakar. Ay makapasuron ti aramid na dya apari badong. Amuyo lang nga ruden akas dyan ni Pari Badong. Ang tutupan nyo pa'y laang. Una, tapno agnakam. Nangag ko nga itarom na kakano ni Kwarog. Anya nga itaramidam badong. Ha? Aya. Sakbay nga idarom kan multaan da ka. Makiariglukan. Anya ti aramiday. O di mapan ka ijay ayan ni Kwarog. Dumawat ka iti pamakawan ng runa kin ni Kapitan. Tapno di nakadusaan. Ay uwin to yan. Sige, aramidag timbagan. Ay, tiniliwan dagiti pulis ni Maya. Ay, jaklaim pagarup kagawad ko nang. Ibaga kun tipod no. May sang illegal recruiter ni Maya. Imay dito'y lugar tayaw, takayat na nga itarayan, ti basol na. Ngam, nagsasaritaan may kadagiti dadakkel na, anasaysaya at laangan, sumukaw kadagiti pulis. Ay, wala. Nasaysaya atin ang maibalawd. Ta nataltal gad ti kasasaad na. Anya nga tiyan mo tayo. No, adamang dangran kan kwa na. Di nakarkaraw. Dayta nga road, Kapitan. Ay, isumot laga magpigpigar-gerak idi anang ibaga iti ayat kaw. Ajak mo tiga puna. Tagayam, kas jay ti aramid ni Maya. Naimbag tajak na ilawaan. Ay, uwan nga rin. Jak impagarup, akas jay gayam. Sapay nagpintas mo. Ay, Naimbag tanda kayo ditoy, paray. Kwarog. Kumusta ka pare? Alay ko maday to'y agundaway. Ti dumawat ka na kayo, kini Kwarog, iti pamakawan niyaw. Maday nga agpaiso ti naramid ka, Kwarog. Paray. Ada iya madi nga inaramid mo. Mayat kit dia.
Husto ti inaramid mo. Gagdanag, tataba daw. Awan pa kan anwam kada kamay. Nay, nakaskas daw nga ron no kasta. Ay, agyaman na ka, paray. Kwarog. Ay, da kami ti agyaman kan kaparay. Ha? Taga po iti inaramid mo. Saan na ilawan ni Kwarog kan ni Maya? May sagayam wanted. Wanted? Wanted ni Maya, paray? Katwin. Tiniliwan adag iti pulis. Ay na, Kapitan! Narigat ngamin ti agdardarasudos numaminsan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.